muraho. Aha rero ni mu Nzozi TV wano tugarutse muri studio rero tugiye kubagezaho amakuru akomeje cyangwa se icyo twita update mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati. Aha rero ikintu tugiye kugarukaho turababwira ko noneho intambara Amerika yatangije atari intambara igomba kurangira mu munsi umwe. Amerika itangiza iyi ntambara ivuga ko nibura yari izi ko mu minsi 4 itageze ku cyumweru intambara izaba yarangiye, Amerika yayishoje yashyizeho n'uburyo butandukanye bw'imiyoborere kuko yavuga ko igamije guhindura ubutegetsi hariya muri Iran. Ariko nujya kureba urasanga izi ntego za Amerika itarabashije kuzigeraho kubera ko yasanze yakoze icyo bita miscalculation, ikora imibare yayo nabi. Ubutasi ntibwakoze neza icyo bwagombaga gukora, imibare ya gisirikare cyangwa se intambara nayo ntigeze ikorwa neza kubera ko ubona ko harimo icyo bita miscalculations. So ahangaha rero Amerika bivuga yuko intambara yagombaga kuyirangiza mu minsi 4, intambara ikaba yarangiye, ariko ntago ariko bimeze hano ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko intambara isa nkaho yayibanye kakasi. Intambara isa nkaho yayibanye umwaku, hahandi bakubwira ko Amerika no kwikura mu ntambara bishobora kuba byarayicanze byaranayinaniye, dore ko no muri Amerika igitutu kiri cyose ku muyobozi wabo Trump. So ahangaha rero intambara imaze gufata ibyumweru 2, ubwo ni iminsi 14, ariko iyo bibaze neza usanga igeze ku munsi wayo wa 18. Umunsi wa 18 bigaragara ko intambara igiye gufata ibyumweru 3 itararangira. Ahangaha rero bigaragaza ko intege nke za Amerika nazo ziri ahangaha. Noneho tukibaza ngo ninde uhombera muri iyi ntambara, ninde wungukiramo? Ese Amerika niyo yungukira muri iyi ntambara? Israel, Iran, ninde wungukira muri iyi ntambara? Ese turibaza tuti ese ninde uhombera se muri iyi ntambara ahubwo? Ni Amerika, ni Iran cyangwa ni Israel? Aho tugiye kureba mu ndorerwamo ngari dusanga harimo igihombo kinini cyane muri ibi bintu biri kubera muri iyi ntambara. Urebye Amerika yarahombye kuko biratakaza abasirikare, igatakaza ubuzima bw'abasirikare barashyira ku rugamba, ibikoresho nka urugero nka Abraham Lincoln iyo yamaze kuraswa. Ni ubwato buhenze cyane bw'intambara, igikoresho cya kimaze kuva gikozwe harashize imyaka 50 kitarahaguruka kubera uburyo gikomeye cyangwa se uburyo gifite agaciro. Ntago ari igikoresho wagomba guhita uterura ukajyana uko ushaka. None aka kanya tuvugana barabuhagurukije bagiye kurwanya Iran, ubwo ngubwo bwasigaye muri Iran. Urumva Iran yaraburashe, hari patriotic cyangwa se icyo twita ubwirinzi buhagaze y'amamiliyoni y'amanyamerika, ubwo bwose barabushwanyaguje. Twibuke ko ibihugu byo hagati, biriya bihugu by'Iburasirazuba bwo hagati mu kigobe cya Gulf, biriya bihugu byo muri Gulf byose bimaze kuraswa, byararashwe birashengabazwa. Harashwe ububiko bw'amavuta, gaze, harashwe inganda zibitunganya, harashwe ibirombe bacukuramo ayo mavuta, byose birashya birashirira. Ariko nka Bahrain, za Qatar, ibibuga by'indege yarashenywe. Bivuga ngo ahangaha ibihugu byose nk'uko Iran yarashe ku bihugu 18 byose, nejo yongeye irasa ku bindi bihugu 9 byose. Yarashe ibihugu 9 byose, aho wumva ibihugu byinshi byarashweho. Ibyo rero wumve ko ari igihombo muri rusange kiri guhura n'ibi bihugu byose. Noneho tukagaruka ku isi yose nayo mirahura n'ibihombo, tutibagiwe na Iran ubwayo barayirashe barayishengabaza. Ibi rero byose nibyo tuba twaje hano kugira tukubwire. Iran nayo yarahombye birenze uko bitekereza, yahombye abantu benshi, aho abayobozi bagera kuri 21 bose bari bagaragiye Ali Khamenei nawe wababimburiye, bose bamaze koherezwa ikuzimu kwa Nyamuzinda, cyangwa se bamaze koherezwa
muri ya mvugo yacu ngo Imana yabahamagaye, ariko njye ntabwo nzi Imana ihamagara muri ubwo buryo, ahubwo ndakubwira ko bashobora kuba baragiye ikuzimu kwa Nyamuzinda. So ibi rero inujya kwitegereza urasanga ibihugu byose biri guhomba, tutibagiwe n'isi muri rusange. Ubu aka kanya tuvugana nta muntu uri kungukira muri iyi ntambara, kuko urebye ku isi ibiciro byazamutse, ibiciro by'amavuta, ibiciro bya gaze, ibiciro by'ibicuruzwa, ama-electronique n'ibindi bimaze kwiyongera no guhenda cyane, bikaba akarusho muri bihugu by'i Burayi ku mavuta bitunzwe n'amavuta. Ibyo rero ndakubwira ngo intambara irakaze. Noneho RT niyo bita Russia Today, niyo bita RT, Russia Today, Wall Street Journal, izi zose zanditse ku nkuru yuko Netanyahu yarashe, yaciye inyuma Amerika, ariko nta nubwo ari nako biri Amerika na Israel bose ni bamwe. Netanyahu ngo yanyuze hinga nyuma maze akurasira ububiko cyangwa se ububiko bw'ingufu za Iran, bw'amavuta ya Iran. Ibi ngo Amerika yarabujije Israel ko batazigera barasa ku bubiko bw'amavuta bwa Iran, kubera ko bishobora gutera ikibazo. Iran ikaza gukora retaliation nayo igatwika ubundi bubiko bw'amavuta hari bwa Amerika cyangwa se bwa biriya bihugu byose bishyigikiye Amerika byo mu bihugu by'Abarabu. Ibyo rero ngo bigatuma intambara yahita ifata indi sura, yahita ifata urundi rwego, noneho icyo bita escalation, bikajya ku rundi rwego, intambara ikajya ku rundi rwego, noneho ku buryo kwihagarika byazagorana. Ibyo rero Netanyahu akaba yabirenzeho, akarasa ku bubiko bwa Iran bw'amavuta, aho ubwo bubiko Iran yari bufatanyije na Qatar, aho Qatar yakuragamo 20%, none bisigaye byose bikaba ibya Iran. Ibyo rero hahise haba ikibazo cy'uko Qatar yahise ikora retaliation, irasa Iran, irasa inyungu za Iran, aho inyungu za irasa inyungu za Amerika muri Qatar. None ahantu Amerika yari irambirije mu kubona amavuta cyangwa se mu nganda za Amerika ziri hari muri Qatar, aho Amerika yashyizemo imigabane myinshi cyane, ngira Amerika yafataga 40% by'amavuta yavaga muri urwo ruganda rwatunganyaga amavuta. Maze rero yarashe muri Qatar, yarashe ahantu henshi. Iyi ni RT yabivuze, Russia Today nayo irabivuga, icyo bita Wall Street Journal nacyo kirabivuga. Cyavuze ko Netanyahu akimara kurasa ku mavuta ya Iran nayo yahise irasa ku bubiko cyangwa se yese muri Qatar, aho Qatar nayo Amerika ifatanyije na Qatar muri iyo business y'amavuta. Noneho byakoze iki rero? Iran yahise yihorera, irarasa. Noneho mu kurasa muri Qatar yarashe uruganda rwatunganyaga nibura ubugunguru 300 ku munsi, ibihumbi 300 ku munsi bya gaze, ibihumbi 300 ku munsi bya gaze. Iran yahise aho hantu iharasa. Iyi nyungu Qatar yari yifatanije na Amerika, aho Amerika yakuragamo 40%, iraharasa. Ariko si ukuvuga ngo gusa saho yarashe muri Israel yaharashe. Imaze kuharasa hapfa abantu 6, ikoresheje ibisasu bita ngo ni icyo bita cluster ammunition, nizo yakoresheje bya bisasu bigenda bigahita kimwe kiragenda kigadashwanyukamo ibindi 80, noneho ubwirinzi bwa Israel bugacanganikirwa. Ubwo rero hahise hitaba Imana abagera kuri 6. Noneho muri Qatar missile za ballistic nizo zaharashe, hapfuye abantu
14 noneho hapfuye 14. ni ukuvuga ngo ubundi Irani yakoresheje wave zigera kuri 3 z'ibisasu bya missile zigera kuri 3, ariko 2 muri zo zahise zihitinga target. 2 muri zo zahitinze target. 2 muri zo zahitinze target. Noneho yakurasiye, urumva iyo bakoresheje bya missile ballistic missile nizo bakoresheje zigera kuri 14, nibyo zigera kuri 14. noneho ahangaha icyo bita muri United Emirates Arab naho baharashe bakoresheje missile 13 na drone 27 barashe muri Saudi Arabia. noneho naho harashwe Kuwait yarashwe, urumva, Bahrain yarashwe, Oman yarashwe, Jordan yarashwe, noneho na Iraq naho harashwe. Nukuvuga ngo yarashe ubundi ibihugu, Iran yarashe ibihugu 9, irabibabaza handi yo kubibabaza. Ibi rero byahise bitanga iki? Byahise bikurura iki? Byahise bikurura umwuka mubi, bya bindi Netanyahu yakoze ashaka kurasa ari amavuta ya Iran kugira ngo yescalating intambara ayishyire ku rundi rwego. Escalation ayishyire ku rundi rwego. Ni ukuvuga ngo ibihugu 12 byahise bihamagaza inama y'igitaraganya bishaka kwiga ku myitwarire ya Iran yo kubirasaho. Iravuga ngo bahise bagira gute? Bahise bavuga ngo twebwe Iran ukongera kurengera ku busugire bwacu n'uburenganzira bwacu turahita tukurasa. Iran niba utaretse ibi bintu turakurasa. Inama y'isiba y'igitaraganya, ubwo rero avuga ati niba utaretse ibi bintu urimo turakurasa, ukongera kuturasaho turakurasa natwe. Ibihugu rero byamaze kwipanga, byavuze ko bishaka miliyoni zigera kuri 100 kugira ngo bibashe, miliyari zigera kuri 100 kugira ngo babashe guhangana na Iran. Ibintu ntabwo bivuze ko ruhangiye nkubwira ngo ujye ukora subscribe, ukoreshe iyo like maze wibonera amakuru meza, kandi tukwibutsa ko ugomba kwihahira mu nzozi.com. ahandi rero abanyabugesera bose yemwe icyahoze ari ngenda cyose, nta handi mushobora gukura ibikoresho byiza bya electronique atari mu nzozi.com. inzozi.com zigufitiye ibikoresho byiza bya electronique, harimo amateleviziyo, computer, telefone z'amoko yose, amapasi n'ibintu byinshi bitandukanye. nta handi wabisanga keretse mu nzozi.com. inzozi.com rero zigufitiye na platform cyangwa se website aho ushobora kuhaha ibintu byawe online maze bikakugeraho dukoresheje delivery system. So niba rero ukeneye guhaha, nyarukira kuri www.inzozi.com maze wihahire ibicuruzwa bihise bikugeraho ako kanya nk'ako guhumbya. Twakomeje rero noneho ikintu gitangaje gishya, amakuru mashya turi kumva aka kanya, ni ukuvuga ngo muri Amerika hagaragaye drone zidasanzwe. Drone zagaragaye ku rugo rwa Marco Rubio, ariwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika. Izindi zigaragara kuri Pete uwo ni minisitiri w'intambara wa Amerika. Niho rero drone zagaragaye hejuru y'urugo rwe, bakeka ko zishobora kuba ari ibitero cyangwa se drone za Iran zishobora kuba zishaka kwangiriza cyangwa se kwica abayobozi ba Amerika, cyangwa se abayobozi maze kuvuga hano ruguru, abo bita Marco Rubio ndetse na Pete. Kabo bantu bashobora kuba ubuzima bwabo buri mu kaga, ariko ntibivugaho rumwe. Twebwe turagumya tugukurikirana amakuru 5 kuri 5 maze twumve
iki ibi bintu bishatse kuvuga? Amerika rero yafashe umwanzuro wo gukuriraho ibihano peteroli cyangwa se amavuta yari yamaze kurenga ubunigo bwa Hormuz, noneho bakavuga ngo ubwo ayo mavuta ajye ku isoko, icyo gitoro kijye ku isoko, noneho gicuruzwe kizibe icyuho cy'abanyaburayi bamaze kubura ibitoro byamaze kuzamuka, nk'Ubufaransa kimaze kuzamukaho 30%. ubwo rero bakavuga ngo n'ahandi muri hariya, noneho bakavuga ati rero twebwe icyo dushaka ni uko twagira dute, ni uko icyo gitoro cyagenda kigacuruzwa, noneho hakavamo amafaranga, amafaranga akifashishwa turwanya Iran. bakureho ibihano by'igitoro cya Iran, noneho kigende ku isoko kigurishwe, noneho amafaranga avuyemo bayifashishe barasa Iran. Urumva ikibazo, urumva politike, ibi bintu rero